Kuakan kisah kita yang itu dilehu ikannya Kika kulu helwa kuri Unkabeti kalifari Jesotam kote Jesotam kokatile Itala ebu ikanyo Kika kulu helwa lusu Itu melatau lonya kwen Kirata ene angko kam Munati hurata kakwen Huite pisite Kalvari Jesotam kote Jesotam kokatile Kitala ebu ikanyo Kika kulu helwa lusu Kita mayahu si poifo Witu melong momu looking Tulu felong ya ubona Jesotala me Kalvari Jesotam kote Jesotam kokatile Kitala ebu ikanyo Kika kulu helwa lusu Jesotam kote Jesotam kokatile Kitala ebu ikanyo Kika kulu helwa lusu Kuakan kisah kita yang itu dilehu ikannya Kika kulu helwa kuri Unkabeti kalifari Jesotam kote Jesotam kokatile Itala ebu ikanyo Kika kulu helwa lusu Itu melatau lonya kwen
rata ene angkokham munati khurata khakwen huitse pisitse Calvary Jesu tam kho kha kho tlen Jesu tam kho kha tilen Kitala ebu ikanyom Kikakulu khelwa lusu Kitamayahu si poifo Witumelo momu looking Tulu felong ya ubona Jesotala tam kho tlen Jesu tam kho kha tilen Kitala ebu ikanyom Kikakulu khelwa lusu Jesu tam kho kha tlen Jesu tam kho kha tilen Kitala ebu ikanyom Kikakulu khelwa lusu Kuatkan kisah kita yang itu dilehumu ikannya Kikakulu khelwa kuri Untabeti kalifari Jesu tam kho kha kho tlen Jesu tam kho kha tilen Kitala ebu ikanyom Kikakulu khelwa lusu Itu melatau lonya kwen Kirata ene angkokham Munati khurata khakwen Huitse pisitse Calvary Jesu tam kho kha kho tlen Jesu tam kho kha tilen Kitala ebu ikanyom Kikakulu khelwa lusu Kitamayahu si poifo Witumelo momu looking Tulu
kita layaknya Jesu tang kho the Jesu tang kho ti le kita layaknya kita kulu lalusu Kuatkan kisah kita yang itu dilehumu ikannya Kika kulu helwa kuri Unta betika lefari Jesu tang kho te Jesu tang kho ti le kita la ebu ikanyo Kika kulu helwa lusu Itu melatau lonya kwen Kirata ene angko kam Munati hurata kakwen Huite pisite Calvary Jesu tang kho te Jesu tang kho ti le kita la ebu ikanyo Kika kulu helwa lusu Kita mayahu si poi fo Witu